Yes, ikaze nanone inshuti bakunze bacono kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, reka nizere ko muryohewe n'ibihe aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Nge ndifagika yinamura ndaje muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 4 Gicurasi 2026 ngo dusangire impamba y'amakuru agezweho azindutse. Birumvikana ko twibanda ku mutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Byinshi biri kuvugwa, byinshi biri gutangazwa na byinshi biri gukorwa. Turabanza Uvira turebera hamwe ku mutekano wifashe. Hari impungenge z'uko M23 yakwisubiza umujyi wa Uvira. Ibimenyetso simusiga abagize ururo fadiko bari kugenda babigaragaza, ariko ntago ari byo dushingiraho. Tureba buri kimwe kiri gutangazwa maginga ya. Turakomoza ku makuru ari guturuka mu minembwe, imisozi miremire y'umurenge. Haraturuka makuru akomeye cyane. Muri Azindutse ni ibiki uwitwa Kongolo ndetse n'abavugizi b'imitwe itandukanye, abitwa ba William Yagutumba abangaba barizwa muri Bibogobogo, byateye impungenge zikomeye abaturage bati ese koko ibi ni ibiki? Impaka zikomeje kuba izango turwane ku mutekano n'icyerekezo cya politike mu bwoko bw'abanyamurenge by'umwihariko hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Turabikomozaho turanyarukira mu bice bigiye bitandukanye, turebera hamwe amatware ya M23 ari kugabwaho ibitero bikomeye. Hanyuma turebere hamwe mu by'ukuri iby'uruzinduko rwa Perezida Kagame hariya i Dar es Salaam muri Tanzania. N'uruzinduko rusize iki hagati y'ibihugu byombi. Murabizi ko Tanzania n'u Rwanda bibanye neza mu buryo bumwe, ariko mu bundi mu by'ukuri hari amakuru menshi agenda avuga ko u Rwanda mu bashaka kuruhunganyiriza umutekano, mu bashaka gutera u Rwanda, mu by'ukuri Tanzania nayo ni igihugu gishyirwa ku rutonde. Amakuru tumaze iminsi tubatangariza yabihamyaga ko igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Tanzania, Afurika y'Epfo, Angola, FDLR ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafatanyije n'igihugu cy'Ububirigi bari mu mugambi wo gufasha FDLR gutera u Rwanda. Ariko igihugu cya Tanzania niba ku munsi w'ejo Perezida Kagame yari i Dar es Salaam yaganira na Perezida Samia Suluhu Hassan, ndaje babwira ibyo baganiriye. Ese umutekano bawuganiriyeho? Reka nze turebe ibyo ari byo. Hanyuma ntabwo ari ibyo gusa, ndababwira ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe umwanya yahawe mu muryango w'abibumbye nk'ahantu ho gutangariza cyangwa se gukinira politike ndetse no kwifashisha kuko ifite ubushobozi bwo gufata ibyemezo ku kibazo cy'umutekano hirya no hino ku isi. Ariko noneho benshi barabona ko ishobora kuza kwifashisha iyi titre mu gukandamiza u Rwanda. Ndaje mbabwira uburyo ababyitekereza gutyo babyibeshyaho. Hanyuma ikindi nza kubabwira muri aya makuru gatanu ku kandi turanyarukira i Kinshasa. Impaka zirakomeje ahangaha, hatangiye imyiteguro yo kwamagana ni imyiteguro kamarampaka murambabarira igamije kuvugurura itegeko nshinga. Turaje turebera hamwe aho bigeze. Hanyuma rero indi nkuru nza kubabwira gatanu ku kandi nibitangazwa n'ihuriro Suvora RDC ryasubije witwa Julien Paluku wibasiye Joseph Kabila. Hanyuma ibyo iri huriro ryatangijwe na Kabila ryatangaje. Ndaje mbabwire gatanu ku kandi ni Kabila umaze iminsi yahawe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaje tuberebere hamwe. Hanyuma ku munsi kuri uyu munsi tariki 4 twayigezemo tayari tariki 4 kuwa mbere tariki 4 za Gicurasi cyangwa se z'ukwa gatanu, hari hitezwe ijambo rya Perezida Felix Tshisekedi kuri Radio Nationale ndetse na televiziyo by'igihugu cyangwa se RTNC, Radio Television Nationale ya Kongo. Iyi gahunda cyangwa se iki kiganiro kimuriwe ryari, ni iyihe mpamvu iki kiganiro kimwe? Abenshi bari biteze ko aza kuganira cyangwa se agatangariza abanyagihugu icyerekezo cy'amahoro ndetse cyangwa se intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kimwe ku mpamvu itanga n'ururo ndaje mbabwire byateje impaka muri politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu baturage birumvikana. Hanyuma ndaje mbabwire amakuru aturuka mu Burundi. Perezida Ndayishimiye yongeye gukundwa kaza, agaragaza mu by'ukuri urukundo afitiye umugore we, amushyikiriza igihembo kidasanzwe. Ndaje mbabwire amagambo yavuze na Kari Muri. Perezida Ndayishimiye yongeye kuvuga byinshi byatunguye abarundi. Hanyuma turanyarukira mu gihugu cya Kenya, turebere hamwe amakuru yo guturukayo. Haraturuka inkuru mbi n'inziza. Inkuru nziza ku banyakenya, ku bakozi ba leta ya Kenya, dore ko rwose ni inkuru ishimishije, ariko kandi hakaba n'indi nkuru mbi ituruka muri iki gihugu igaragaza ko hari abantu 18 bapfuye. Bishwe n'iki?
hanyuma ibyo byose ndaje mbigarukeho. Ndagerukira muri Uganda, tubabwire ku bukwe bw'umwuzukuru wa Museveni yarongowe n'umuhungu wa General Kavuma, turaje tubikomozeho. Turagerukira muri Afurika y'Epfo ku munsi w'ejo, bwana Sipirene twari kumwe tuganira cyangwa se tubaganiriza ku bijyanye na gahunda abanyafurika y'Epfo, leta ya Afurika y'Epfo yafashe. Ejo bundi tariki 27 habaye imigumuko cyangwa se manifestation, imyigaragambyo yamaganaga abanyamahanga muri kiriya gihugu kugira ngo babashe kugira gute. Ndaje mbabwire aka kanya ibyo Afurika y'Epfo yanzuye uburyo byayikomereye. Ni ukuvuga ngo nyuma yuko Afurika y'Epfo itangiye kwamagana abanyamahanga, noneho iri ku gitutu cy'ubugizi bwa nabi buri gukorerwa abo bantu nyine. Turaje tubikomozeho, ese abantu bari gukorerwa ubugizi bwa nabi ni bantu ki, biri guterwa n'iki, biri gukorwa bite. Turaje tubivimo ziri muzingo ndahita nambuka kuri nyanja ngari nkubite mbangura babwira ko Perezida Donald Trump wa Amerika yateguje kongera kurasa kuri Iran. Ni ryari, ni kuyihe mpamvu? Ndaje mbabwire. Ni Amerika kandi yateguje ibihano ku bihugu bizishyura ngo byishyura Iran ngo bihabwe inzira muri Hormuz. Turaje tubikomozeho. Amerika muri iki gihugu haraturuka amakuru menshi turayakomozaho. Sosiyete y'indege yafunze imiryango kubera intambara iki gihugu gihanganyemo na Iran gifatanyije na Israeli. Turaje tubigarukeho. Ni Iran kandi aka kanya iri kwigamba ko yishe abantu bagera kuri 2, yise intasi za Israeli, aba ngo yabicanye amabanga akomeye. N'abantu 2 biciwe muri Iran ni nyuma yo gushinjwa kuba intasi z'urwego rw'ubutasi rwa Israeli aribwo Mossad mu gihe n'ubundi ntambara ikomeje hagati y'impande zombi, leta zunze ubumwe za Amerika na Israeli bahanganye na Iran. Abantu bombi ariko ntibamenyeka, abangaba bamenyekanye binyuze mu kinyamakuru ngo ni false, gifitanye isano ya hafi n'umutwe w'ingabo zishinzwe kurinda impinduramatwara muri Iran yitwa ngo ni IRGC. Ubwo rero umwe yitwa ngo ni Yakub Karimpur, undi ni Nasser Barkezade. Turaje tubikomoza, ariko uyu Barkezade we yashinjwaga gukusanya amakuru yerekeye abayobozi bakomeye ba leta ya Iran ndetse n'abayobozi b'amadini nabo mu nzego z'uduce dutandukanye tw'igihugu, ndetse no gutanga amakuru ku bigo bikomeye byo mu gace ka Natanz cyangwa se ahabarizwa kimwe mu bigo bikomeye cyane bya Iran bikorerwamo ibikorwa byo gutunganya nucleaire. Ubwo rero uwitwa Karimpur we yashinjwaga kuba yarahaye umukozi wa Mossad amakuru y'ibanga. Ndaje babwira operation yakozwe abajya gufatwa. Yes, nyemerera unkandira wa Hassan se subscribe cyangwa se abone nyaboneka, ubundi twiyongere cyangwa se wiyongere mu muryango mugari w'abadahwema kwibanira natwe gatanu ku kandi mbatangariza ko nishimiye ko mubana natwe rwose umunsi ku munsi, uko bwije nuko bukeye. Abantu babana natwe tukabura uko tubashimira rwose. Reka tujye tubasuhuza muri comment, mujye gutanga ibitekerezo, mudusuhuze muri comment, munatangaze. Birashoboka ko wavuga uti nitwa runaka mperereye ahangaha, hanyuma muri donc nkajya nsoma comment, hanyuma nkanabasuhuza rwose mu mazina. Uko niko bigiye kujya bigenda. Hanyuma mukande subscribe cyangwa se sabone, donc bidufashe kwaguka nyine, dutumbagire tuve ku 29,500 tugere byibuze ku 1000. Ndashaka tugira muri mu 50 byibuze bitarenze uku kwezi, hanyuma tubite mu gikuri twaguka birumvikana. Ibyo byose ariko mu bikora, ariko muna sharinga gusangiza abandi aya makuru mu bikore mu gihe nabwanyu mwumva mwanogewe. Uvira hamaze iminsi tubabwira intabaza yabo mu ihuriro ngo ni Fadiko. Iri huriro mwarambaje mutese Fadiko bisobanuye iki mu magambo arambuye, byaranyobeye. Ariko iyi Fadiko ngo nishyira hamwe ryo kwitabara by'abanyekongo. Ejo byatangaje ko habonetse ibikorwa byo kwimura ingabo mu midugudu ya Magunda ndetse na Ruminuko ku ruhande rwa AFC M23. Ibi ni midugudu iherereye mu duce two muri teritwari ya Mwenga, ni hafi kilometero 60 uva mu mujyi wa Uvira. Aha hantu ngo mu by'ukuri bivugwa ko hifashishwa cyane hakusanyirizwa ingabo zigize ihuriro ririmo abarwanyi ba M23 ndetse ngo na RDF, niko guverinoma Kinshasa ibyita. Umutwe wa Red-Tabara nawo uvugwamo. Uyu ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'Igitega. Uyu mutwe rwose Burundi umaze iminsi cyangwa se buhora bushinja Rwanda kuba ngo rutoza abarwanyi bawo, ndetse ngo bakaba ngo mu by'ukuri Rwanda rufashe uyu mutwe ngo mu guhungabanya umutekano wa Gitega. Ariko aya ni amakuru ni propaganda zitangazwa nyine n'abahanganye na M23 bashinja u Rwanda kuba iri inyuma ya M23 ndetse ngo n'abafatanya ibikorwa bayo.
hanyuma Iredi Tabara nayo iravugwa nabo muri Fadiko ndetse na twirwanaho birumvikana umutwe w'abanyamurenge unabarizwa mu ihuriro AFC M23 byamaze bari declare nyine barafatanya mu rugamba. Ahangaha muri iyi raporo basohoye baravuga ko ngo hari imyiteguro ndetse bakabihamya ngo y'igitero ngo kizibanda cyane ku duce twa Remera ndetse na Bijombo. Iyi Bijombo groupement ya Bijombo iri muri territoire ya Uvira, donc ni ku ndondo ya Bijombo. Ahangaha ni hamwe mu hantu abagize ihuriro P5 bamaze iminsi bideployinga n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imbonera kure, dore ko abenshi ngo binjiranye n'amacumu. Abantu bariyo ubwoba ni bwose, nta usohoka, n'usohoka aragenda nyenyemba avuga ati nimpura nabo baranyica. Aba bafite ngo umugambi wo kwirukana M23 muri axe zose ziri hano muri Predo Ruzizi ngo bizafasha mu mugambi wabo wo gutera Rwanda, dore ko bamaze n'iminsi bakira ibikoresho by'ingenzi ngo bizifashishwa biri ku deployingwa n'igihugu cy'Ububirigi hariya i Bujumbura mu Burundi, nubwo numva ko bimwe Ndayishimiye yagiye abikura Bujumbura abijyana Gitega. Hanyuma iyi raporo ikavuga ko hari imyiteguro ikaze kandi igomba gukorwa kwisubiza Uvira baciye Remera ndetse na Bijombo. Ubwo rero barahamagarira coalition FARDC, FDLR, Wazalendo, Abarundi, Abacancuro n'Abanyangola ngo gukora iyo bwabagabo gakora fence cyangwa se bakarinda izo nzira, bakaba maso ndetse bagasaba abaturage gukorana na guverinoma cyangwa se n'ingabo za leta mu guhana connection cyangwa se bagahana amakuru, bagahana icyo nakwita bagakorana kugira ngo umwanzi adakomeza mu by'ukuri kumena kwinjira muri ibyo bice. Ariko ubwo murabizi ko M23 ifata aka gace ka Uvira mu mwaka washize, mu mpera za muri mu kuboza umwaka ushize, ntabwo yaciye muri izi nzira. Yari yanyuze mu bice bya Kamanyola, za Mukaruvungi, za Sange, za Ruberizi, za Mutarure. Aha hose twabigarutseho operation uburyo zagiye zikorwa, intambara ikomeye yabayeyo twayibabwiyeho. Aba ku ruhande rwa coalition bari muri ibyo, ariko nta makuru yo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa agaragaza cyangwa rwa M23 ashimangira koko iyo myiteguro kwisubiza umujyi wa Uvira ihari. Murabizi ko Uvira ijya kure kurwana M23 byabaye ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar, nk'abahuza basabye M23 bati ngaho mugaruka inyuma. Ubu Uvira M23 irayirebera mu masunzu, iri hejuru mu misozi mu Plateau, dore ko urebye za Runingo M23 ivugwayo, wareba Sanje M23 ivugwayo, za Kabunambo murabizi ko coalition imaze iminsi irasa ku ma position M23, ariko nta myiteguro ihari yuko M23 ishobora kongera kwisubiza uriya mujyi. Igihari abatuye mu Minembwe, ejo ndi habaye inama igoma, ubwo M23 imaze gutangaza ko guverinoma Kinshasa idashyize imbere kubahiriza ibikubiye mu masezerano basinye mu Busuwisi hariya i Montreux, ariko igihari nzi neza nuko bishoboka ko mu Minembwe habera ama operation yo kwisubiza yo kugenzura Minembwe cyangwa se kwirukana coalition abagizi ba nabi mu Minembwe, kubera ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa nabo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa uko bwije nuko bukeye. Uvira ubwoba ni bwose, mu Minembwe ubwoba ni bwose, ndetse ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukorerwa muri ya bice ndetse ku bwinshi. Ku munsi w'ejo twabwiye ibitero byagabwe mu matwari ya M23 ndetse na MRDP twirwaniye hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Ntibwari bukeye kabiri tubabwira ko mu by'ukuri bwa mbere Kinshasa yemereye umuryango utabara imbabare Croix Rouge gutanga cyangwa se kugezayo ubufasha bw'ubuvuzi n'ibindi, imiti n'ibindi. Ubwo rero ariko M23 ku munsi w'ejo yarasohoye itangazo ivuga ko mu by'ukuri tariki ya mbere habayeho ibitero bikomeye cyane byangije bikomeye ibikorwa remezo hariya mu Rugezi, benshi bagahunga abandi bakicwa. Ntihatangajwe ngo ni bangahe, ariko hishwe benshi. Hanyuma ni ibitero bitagabwaho gusa, byagabwe mu bice bya Karere, bigabwa ahitwa Nyamugari, Kivoka, Rutare, ahari mu teritwari ya Karere, ahitwa Tushunguti, ahitwa Kaboneke, ahitwa Rubiri ndetse na Mutara. Aha ni muri teritwari ya Karere, akaba ari muri Kivu y'Amajyepfo. Bikaba ibitero M23 ishimangira ko izagira izakumira mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage. Ahangaha rero birumvikana cyane. Uvira ikindi kiri kuvugwayo muri aya makuru ni ibintu bikomeye cyane ndetse biteye ubwoba. Benshi bavuga bati ubanza mu by'ukuri ibintu bigiye gukomera. Ndetse kuri iki cyumweru tariki 3 Gicurasi ahagana amasaha ya saa 7:30 z'ijoro,
ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa zacengeye umujyi wa Rushoga aha ni muri teritwari ya Masisi zica cyangwa se zikomeretsa amatungo mu gihe ryari ryagabye ibindi bitero muri Kivu y'Amajyepfo aha ngaha Karere ndetse no muri axe za Minembwe. Ubwo ngubwo aha ngaha muri Masisi naho urebye ifoto ukuntu inka aha ngaha bayirashe bakayitema amaguru bavandimwe, nagira ngo mubirebe aha ngaha kabisa niba mubasha kubibona. Reba kwica inka muri ubu buryo ngo idakamirwa abantu ni ikibazo gikomeye cyane. Aha ngaha rero ibitero byagabwe muri Kivu y'Amajyepfo byifashijwe kamikazi na za CH-4 ni nabyo byifashijwe hano ku cyumweru. Ibi bidege bya CH-4 ni bidrone. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangaje ko ku isaha ya 5:53 ndetse na 8:40 z'amanywa uduce dutuwe cyane twa Lumbishi twibasiwe cyane ndetse n'umujyi wa Rutare ho muri teritwari ya Karere ku isaha ya 7:20. Ibisasu kandi byangije imitungo y'abasivile kandi bibiba ubwoba mu baturage bituma bava mu byabo. Abaturage bahunze ku bwinshi. Iri huriro kandi rivuga ko ibikorwa bikomeje by'ubutegetsi bwa Kinshasa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu kandi risaba umuryango mpuzamahanga kumenya ibikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'uburenganzira bwaryo bwo kwirwanaho no kurinda abaturage b'abasivile bibasirwa n'ubu butegetsi bw'i Kinshasa. Reka tuve ku makuru y'amasasu tugaruke gato muri dipolomasi mbabwire naho ibiri kuvugwa cyangwa se ibiri gutangazwa amaginga. Ya makuru ni menshi bavandimwe. Amakuru aravuga ko mu by'ukuri ibintu bitigeze byoroha naka na gato ku birongo y'urugamba. No muri Rucuru hari agace kavuzwe mu Rwanda ariko drone ijingezaho amakuru nayibajije nti ngaho gerageza iracyatambagira hejuru yaho byabereye. Amakuru yacu akurikiraho dushaka kuza kubabwira ibyabaye muri teritwari ya Rucuru ahitwa muri sheferi ya Bwito naho aba FDLR bakomeje gukora ibikorwa by'ubucengezi bikomeye cyane bigaragara ko mu by'ukuri M23 gifite akazi gakomeye. Hanyuma reka tunyarukire i Dar es Salaam muri Tanzania turebera hamwe amakuru ari guturukayo muri aka kanya. Nyuma y'uruzunduko rw'umukuru w'igihugu Perezida Kagame wasuye Perezida Samia Suluhu Hassan bagiranye ibiganiro byibanze cyane ku mubano w'ibihugu byombi. Ni umubano bisa nkaho rwose bitewe n'ikibazo cy'umutekano mu karere ushaka kuzamo agatotsi, ariko reka turebere hamwe byinshi ku ruzinduko rwa Perezida Kagame ndetse na Perezida William Samuel Ruto. Yanamushimiye cyane yizeza ubufatanye bugamije iterambere. Perezida Kagame yashimiye Perezida William Ruto amushimira cyane ndetse amwizeza ubufatanye bugamije cyangwa se bukomeza iterambere. Rero nkuko biri gutangazwa kuri iki cyumweru tariki 3 Gicurasi 2026 ubwo yagiriraga uruzinduko rw'umunsi umwe muri Tanzania, Perezida Kagame yakiriwe na mugenzi wa Tanzania Dr. Samuel Ruto munambabarira Perezida Tanzania Samia Suluhu Hassan bagiranye ibiganiro byabahuje bonyine ndetse n'ibiganiro byahuje abaminisitiri bigamije kongera imbaraga mu mikoranire. Mu kiganiro n'itangazamakuru Paul Kagame yagaragaje ko Tanzania ari umufatanyabikorwa w'ingenzi ku bukungu bw'u Rwanda n'ibindi bihugu. Yifashishije urugero rw'icyambu cya Dar es Salaam u Rwanda runyuzaho ibicuruzwa byinshi, ashimangira uruhare rwa Tanzania ku mikorere mu kohereza ibihugu nk'u Rwanda mu korohereza ibihugu nk'u Rwanda kugera ku isoko mpuzamahanga. Yakomeje agira ati Tanzania ni igihugu n'umufatanyabikorwa w'ingenzi ku Rwanda. Mu myaka myinshi ishize twateje imbere ubufatanye mu nzego zitandukanye by'umwihariko ubucuruzi n'ubwikorezi mu korohereza u Rwanda kugera ku isoko mpuzamahanga. Perezida nanjye twaganiriye uko twakubakira kuri uwo musingi mu guharanira ko uburyo bw'imikoranire yacu bubasha kongera ishoramari ry'ubucuruzi hagati y'ibihugu byacu. Yongeyeho ati dutewe ishema n'intambwe imaze guterwa, tunategereje kandi ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga yacu duhuriyeho. Perezida Kagame kandi yavuze ko muri ibi bihe bidasanzwe isi yugarijwe mu by'ukuri n'ibibazo bya politiki mu turere, ibihugu byo mu karere bikwiye gukomeza gukorera hamwe no gusenyera umugozi umwe. Agira ati muri iki gihe hari ibibazo bya politiki hirya no hino ku isi, akarere kacu gakwiye kuba kiteguye kandi kagashyira hamwe mu cyerekezo gihuriweho cy'iterambere n'imikoranire.
yashimangiye ko u Rwanda rwiteguye guteza imbere imikoranire y'impande zombi mu guharanira iterambere rirambye ry'abaturage. Ati kuri twe duhanze amaso gukorana n'amatsinda y'abayobozi mu kwihutisha gahunda zacu z'iterambere, gahunda y'iterambere ya Tanzania na gahunda y'iterambere y'u Rwanda bikagendana kandi ku muvuduko mwiza. Perezida Kagame kandi yavuze ko mu gihe u Rwanda ruri mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994 rushimira abanyatanzania bakoze ibikorwa by'ubutwari n'ubugwaneza mu bihe bya jenoside yakorewe abatutsi. Bagane no ku mushinga wa gari ya moshi usanzwe uriho, kuko Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yashimiye Perezida Paul Kagame mu by'ukuri wagendereye igihugu cye, anagaragaza ko umubano wabyo ibihugu byombi usanzwe uhagaze neza. Yerekanye ko mu buhahirane u Rwanda na Tanzania ari ibihugu bihagaze neza, aho u Rwanda rukura ibicuruzwa muri icyo gihugu ndetse na bamwe mu banyatanzania bagashora imari mu Rwanda. Abenshi rero bibajije batese niba koko hari uburyo Tanzania ivugwa mu bafatanyabikorwa mu gutera u Rwanda, niki cyaba gituma u Rwanda Perezida Kagame na Samia Suluhu Hassan bataganira kuri iki kibazo cy'umutekano. Murumva ko mu biganiro bagiranye hari ibyabaye bari bonyine, hari n'ibyabaye hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Imyanzuro nyuma y'ibiganiro iracyasohoka, hari n'igihe iki kibazo cy'umutekano mu karere cyaba cyaganiriweho, ubwo turaza gukomeza gukurikirana buri kimwe. Bana natwe rero mu by'ukuri kugira ngo ibyo byose ugize kugira gute uze kuba ubisobanukirwa. Hanyuma reka tuve muri Tanzania turebera hamwe andi makuru ari guturuka mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Tugaruke muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri Burasirazuba bwa Kongo aba ari menshi kandi ateye impungenge, yihutirwa kandi akomeye, niyo mpamvu tuyibandaho cyane. Mu by'ukuri amakuru aturuka muri iki gihugu cyane cyane mu gace ka Bibogobogo, misozi y'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo, kuri iki cyumweru tariki 3 hagaragaye urugendo rw'abantu byivugwa ko mu by'ukuri ari bamwe mu bayobozi cyangwa se abavugizi b'impande zitandukanye zifite aho zihuriye n'umutekano muri ako karere. Abatangabuhamya bavuga ko Jacques Kangolo, uyu uvuga nk'umuvugizi mu bijyanye n'umutekano ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, witwa Muri Yakutumba, uyu nguyu William Yakutumba nawe aravugwa cyane muri uru ruzinduko. Ahangaha nawe yarari murabizi numwe mu ba general autoproclamé bo muri Wazalendo ndetse n'uwitwa Rutikanga. Bivugwa ko yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari umuvugizi w'abiyita Akagara kavuga gukorera mu kwa Perezida Tshisekedi. Bageze mu Bibogobogo aho bahise berekeza mu gace kitwa ngo ni mu Gisombe. Amakuru akomeza avuga ko aba bantu bahageze mu gitondo cya kare cyo ku munsi w'ejo ku cyumweru saa 2 zuzuye, bakaba bari baherekejwe n'amamodoka menshi ya gisirikare. Bivugwa ko ari ingabo za Congo, FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR. Ngo nkurero nk'uko abaturage babitangaza, ngo urugendo rufite intego yo gusobanurira abaturage cyane cyane ngo urugendo rufite intego yo gusobanurira abaturage b'abanyamurenge umurongo wa leta ya Kinshasa no kubasaba kwishyigikira mu bibazo by'umutekano biri muri ako gace. Icyakora amakuru agaragaza ko rwose ntaremezwa neza ku mugaragaro n'inzego za leta cyangwa se izindi nzego zigenga, bityo ngo agomba gufatwa nk'ibivugwa n'abaturage ndetse n'abatangabuhamya bari aho ngaho. Ariko ikigaragara, abaturage nyuma yo kumenya iby'uru ruzinduko, impungenge ari zose ntibaramenya ngo impamvu y'uruzinduko ni iyihe, byaturutse kuki, byavuye kuki. Hanyuma Uvira haravugwa agahinda gakomeye cyane ku baturage. Muri Kalamabenge hica umwana w'umukobwa, byakozwe na Wazalendo. M23 isabwa gutabara abaturage, ubwo sinzi kubikoraho kuko Uvira abantu bakomeje kugira gute, bakomeje kwicwa. Haravugwa n'abandi 4 baguye mu nkangu, ntazi ngo ni mu kahe gace, ariko iyo nkuru nayo nayibwiweho. Hanyuma ikindi twakomozaho turanyarukira muri mu bikuye muri itangazo rya Suvara LDC rya Joseph Kabila nyuma ko ahawe igihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri huriro rikomeye cyane ryashinzwe na Kabila ngo rirwanye ubutegetsi bwa Tshisekedi, ririmo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ryasubije witwa ni umunyapolitike Julien Paluku. Uyu munyapolitike ngo hari ibintu byinshi akwiye kumenya.
Mu by'ukuri mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kurangwa n'imidugararo ikomeye cyangwa se n'ihindagurika rikomeye, ihuriro Sivora RDC ryasohoye itangazo rikomeye risubiza amagambo aherutse gutangazwa na Julien Paluku, umwe mu banyapolitiki bafite ijambo rikomeye muri iki gihugu. Ni itangazo ryagaragaje impungenge zikomeye ku mikorere ya politiki irangwa n'inyungu z'ako kanya, aho bamwe mu bayobozi bashinjwa guhindura imyitwarire yabo bitewe n'aho inyungu zabo ziri, aho gukorera inyungu rusange n'iz'igihugu. Hanyuma Sivora RDC ivuga ko nta mwanya wo guta uhari ku banyapolitiki bahindagurika nka kanyamvutabi bashobora guhindura imyanya n'imvugo zabo bitewe n'icyerekezo cy'ubutegetsi buriho. Iri huriro kandi rishimangira ko hari abayobozi bamwe bagaragaza imyitwarire idahwitse yo kwiruka inyuma y'ibihuha by'impinduka muri guverinoma igamije kwiyegereza ubutegetsi aho gushyira imbere gahunda z'iterambere ry'igihugu. Nk'uko iri tangazo ribivuga, hari abagera ku bifasha cyangwa se hari abagera aho bakifashisha inzira zitari iz'umucyo, zirimo izo gushaka abapfumu cyangwa se abahanura ibinyoma mu rwego rwo gushaka amagambo n'imvugo bishobora gushimisha abari ku butegetsi bagamije kubona imyanya cyangwa se kugumana ubuyobozi n'ubushobozi bwa politiki. Ibi rero bikagaragazwa nk'ikimenyetso cy'ihungabana ry'indangagaciro mu miyoborere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byongeye kandi Sivora RDC ishimangira ko nubwo ubukene n'ibibazo by'imibereho bishobora gutuma bamwe mu banyapolitiki bafata ibyemezo bishingiye ku nyungu zabo bwite, badashobora na rimwe cyangwa se bidashobora na rimwe gusibanganya amateka yabo cyangwa se kubakuraho inshingano zo kubazwa ibyo bakoze mu gihe cyashize. Kuri ubu rero politiki ya Kongo iri mu bihe by'impinduka, ariko binajyana n'urusobe rw'ibibazo bikomeye cyane. Tshisekedi akaba ashinjwa kuba ari inyuma mu by'ukuri y'ibyo bibazo byose igihugu cya Kongo kiri kugenda agihura nacyo muri rusange. Indi ngingo nshaka kubabwiraho kugira ngo mubashe kwisobanukirwa neza gatanu ku kandi, ngira ngo murabizi ko Kongo ifite umwanya mu muryango w'abibumbye. Abenshi batese ubundi ishinzwe iki? Niba ifite ubushobozi bwo gufata imyanzuro ku kibazo cy'umutekano hirya no hino ku isi, ntije ikakora ibyo yishakiye mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri u Rwanda ruhanwe cyangwa se rubonwe nabi ku ruhando mpuzamahanga, rukandamizwe. Ariko noneho reka mbabwire ibyo ari byo. Ejo bundi ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye LE4 New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habereye umuhango wo kuzamura kuzamura amabendera y'ibihugu bisanzwe cyangwa se n'ibihugu bitanu byatorewe kuba abanyamuryango badahoraho b'inama y'umutekano ya LE4. Muri ibyo bihugu harimo na Kongo birumvikana, ariko kandi hakabamo igihugu cya Bahrain, Colombia, Letonia ndetse na Liberia. Uyu muhango wari w'ikimenyetso gikomeye cy'intambwe Kongo iteye mu ruhando mpuzamahanga, kuko kwinjira muri iyi nama bishyira mu rwego rufata ibyemezo. Iki gihugu bikaba bikomeye rero, cyangwa se iki gihugu cya Kongo gifite ubushobozi bwo gufata ibyemezo bikomeye ku mutekano w'isi. Ariko iyi nama y'umutekano igizwe n'ibihugu 15 birimo 5 bihoraho n'ibindi 10 bidahoraho. Mu by'ukuri cyangwa se 5 muri ibyo nibyo bifite ububasha bwa veto buhoraho nyine bidasimburwa, ariko ibigera ku 10 ibyo ntibihoraho, bitorwa kuri manda y'imyaka 2. Ubwo rero aho Kongo yatorewe mu mwanya cyangwa se Kongo yatorewe uyu mwanya binyuze mu matora aba mu nteko nshinga amategeko, murambabarira aba mu nteko rusange ya LE4, aho ibihugu bigize uyu muryango bihitamo abahagarariye imigabane itandukanye. Afurika ihabwa imyanya 3, bityo Kongo rero ikaba yarabihagarariye cyangwa se yarahagarariye akarere ka Afurika yo hagati ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari. Yahagarariye East Africa. Kongo yahagarariye East Africa kuko murabizi ko ibarizwa muri East African Community. Inahagararira mu by'ukuri SADC kuko inabarizwa muri SADC. Noneho iyi ni inshuro ya 3 Kongo yari igiye kwicara cyangwa se igiye kwicara muri iyi nama nyuma ya manda zabayeho mu mwaka w'1980, 1983 n'umwaka w'1990 n'1991. Ibi bikagaragaza ko nubwo iki gihugu gikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano n'imiyoborere, imbere mu gihugu gikomeje gushaka ijambo mu byemezo mpuzamahanga kititaye ku bibazo kiri guhura nabyo. Hanyuma kwinjira kwa Kongo byashyize
byanayishyize mu itsinda ry'ibihugu bya Afurika bizwi nka A3 bikorana mu guhuza inyungu z'umugabane imbere mu nama y'umutekano bigamije guhuza imyanzuro n'ubumwe bwa Afurika. Nubwo Kongo itari mu bihugu bifite veto, uyu mwanya uyiha uruhare rukomeye mu gutora no gufata imyanzuro ku bibazo by'umutekano mpuzamahanga, mu kwemeza cyangwa se kwanga kohereza ingabo zo kubungabunga amahoro, mu gushyigikira cyangwa se kunenga ishyirwaho ry'ibihano ku bihugu cyangwa se ku bantu, kuyobora ibiganiro byo gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ibindi bitandukanye. Twari tugeze mu by'ukuri ku kuyobora ibiganiro byo gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Ibi bivuze ko Kongo ishobora kugira ijwi mu byemezo bireba akarere k'ibiyaga bigari, ariko ibikora cyangwa se ikabikora mu bufatanye n'ibindi bihugu 14 bigize iyo nama. Rero bafite impungenge yuko Kongo ishobora kwicara igafatira ibyemezo. Rwose nagira mbabwire ko irasabwa kubyumva kimwe n'ibihugu 14 byose, harimo 5 bifite iyo veto, donc bihoraho bidasimburwa, ariko hakaba n'10 bigize gute bisabwa kugira gute donc bigize gute. Ibyo bihugu byose ko ari 14 birimo na donc basabwa kubyumva kimwe kugira ngo ibyo byemezo byose bifatwe. Ubwo rero nagira ngo mbabwire ko ntabwo Kongo ifite authority yo gufatira u Rwanda ibyemezo bikomeye ku ruhando mpuzamahanga, ariko wenda ishobora kwifashisha uyu mwanya nk'uburyo bwiza bwo kugira gute kubwira mu by'ukuri gutangaza za propaganda zabo, kandi wenda zikabasha kongera kumvwa ku ruhando mpuzamahanga. Ari byo ngibyo twavuga. Hanyuma mbere gato yuko tunyarukira mu makuru ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka turebere hamwe byinshi biri gutangazwa. Kinshasa gato tubaze tunyarukireyo. Kuri tariki ya 4 hari hategerejwe ibiganiro bya Perezida Tshisekedi kuri Radio Nationale ndetse na televiziyo by'igihugu. Birumvikana ni ibiganiro byari kwibanda cyane ku mutekano mu karere mu burasirazuba bwa Kongo n'izindi ngingo zitandukanye. Abaturage bakamenya batese birerekeza he. Rero havuzwe impinduka kuri uyu munsi. Perezida yashimiye ntabwo kuri uyu munsi akivugiza iryo jambo. Mu by'ukuri byari kuvugwa kuri uyu munsi wa mbere tariki 4, ni tariki 4 Gicurasi, ariko byatangajwe ko iryo jambo ntabwo bikuweho, ahubwo byasubitswe himurwa itariki ku munsi wo kwa gatatu ni mu musibejo tariki 4 Gicurasi nibwo iryo jambo azarivuga. Turahari rero ngo turebe cyangwa se tubabwire icyo aza kuba azatangaza. Izo mpinduka zibayeho nazo mbona ziteza impaka. Abantu bafite inyota yo kumenya impamvu nyayo bwite yateye iy'umurwa ry'iyi gahunda. Tshisekedi nta hari afite uruzinduko rutunguranye, sararwaye, hari n'abari kubitangaza. Ubwo rero ni mu gihe igihugu kiri mu bihe bikomeye. Ubwo rero birumvikana ko ku munsi wo kwa gatatu nibwo tuzabwira ibikubiye mu byo Tshisekedi azaba atangariza abatuye igihugu cye. Hanyuma mu yandi makuru mu gihugu cy'u Burundi, reka tunyarukiye mu gihugu cy'u Burundi. Ngende babwiramo bike biri kugenda bitangazwa. Mu by'ukuri hari guturuka amakuru menshi akomeye cyane. Ku munsi w'ejo hari havuzwe inkuru yuko muri iki gihugu hari abasirikare cyangwa se hari umutego ukomeye ngo ku basirikare batunze passport isanzwe cyangwa izikizwe nka passport ordinaire n'abasirikare b'u Burundi, ariko bariko bagwa mu mutego ngo utoroshye. N'abasirikare usanga batunze passport isanzwe, hanyuma mu by'ukuri bigaragara ko hari uburyo zigomba kugira gute gukorerwa icyo nakwita ivugurura. Ubwo rero ngo bakenera passport y'akazi bagiye hanze, passport de service. Mu by'ukuri ngo bishitse ugakenera nshaka canke ugakenera guhinduza iyo wahorana, wakenera kujya hanze wari ufite passport de service, wakenera kujya hanze ugakenera iyo kugufasha nyine kwambuka. Iyi ni inkuru tuza kuba nayo tugarukaho. Birasa nkaho rwose bitazigera byorohana na gato. Ndabona bidasobanutse neza, ariko turaza kuyibabwira mu makuru yacu ari imbere. Hanyuma mu gihugu cy'u Burundi rero inkuru nagira ngo mbabwire ahubwo ni inkuru ikomeye cyane. Perezida Ndayishimiye yongeye guha umugore we igihembo cy'indashyikirwa mu Burundi.
yongeye kumuha igihembo ni Angeline Ndayubaha, ni igihembo ya Perezida Ndayishimiye yahaye umugore nk'umukozi w'indashyikirwa mu bikorwa by'ubugira neza muri iki gihugu. Ku ya mbere Gicurasi ubwo Burundi bwizizaga umunsi mpuzamahanga w'umurimo, Perezida Ndayishimiye yibukije abarundi ko umugore we yahawe ishimwe n'umuryango w'abibumbye muri 2023 kubera gufasha abaturage, bityo ko nabo bakwiye kumushima. Aha yaravuze ati rwose murabizi ko hari amafaranga tanga yafashisha abaturage akibagirwa ko mu by'ukuri donc aratanga ngo nawe akiyibagirwa. Ni Ndayishimiye rero bagaragaje ko abarundi bakwiye gushimira umugore we kuko ngo n'amahanga aramushimira, ngo none se abarundi ni bande bo batamushimira kandi rero bagenerwa bikorwa ibyo bikorwa byiza by'umugore we mu by'ukuri bikorerwa. Ni ukumusabira igikundiro mu baturage cyangwa se mu barundi. Hanyuma mu gihugu cya Kenya, Perezida William Samuel Ruto yongeye kunezeza abakozi ba leta bose. Wumve ko Perezida wa Kenya Ruto yongereye 12% ku mushahara w'abakozi bose b'iki gihugu, waba mwarimu, waba musirikare, waba guverineri, waba meya, bose bongerewe 12% by'umushahara w'iki ku bakozi nyine ba leta. Birumvikana Perezida Ruto yatangaje ko umushahara w'abakozi ba leta bose mu gihugu uziyongeraho 12% w'abakora ariko mu rwego rw'ubuhinzi wiyongereho wabakora mu rwego rw'ubuhinzi uziyongeraho 15%. Ako niko karusho. Ubwo ariko indi nkuru kuvugwa muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Kenya ni inkuru mbi cyane, ivuga ko abantu 18 nibo bimaze kumenyekana ko bishwe n'imyuzure n'inkangu byatewe n'imvura nyinshi yaguye muri Kenya. Polisi ya Kenya niyo yatangaje kuri iki cyumweru tariki 3 Gicurasi 2026 ibi biza byabereye mu ntara ya Tharaka Nithi ahitwa Elgeyo Marakwet n'iya Kiambu ziherereye mu bice by'uburasirazuba n'ibyo hagati muri Kenya. Ubwo rero mu itangazo polisi ya Kenya yashyize hanze yagize iti polisi y'igihugu yemeje ko abantu 18 bahitanywe n'ibi biza, ibigaragaza ingaruka zikomeye z'uburyo ikirere kimeze nabi kuri ubu. Kenya iri kwibasirwa n'imvura nyinshi murambabarira, yagije ibikorwa remezo, ikura abantu benshi mu byabo, bijyanye nuko kuva muri Werurwe kugeza muri Gicurasi harangwa n'imvura nyinshi. Muri Werurwe nabwo inzego z'ubuyobozi muri Kenya zatangaje ko nibura abantu 62 bapfuye nyuma yuko imvura nyinshi biri kuva nyabuneka murambabarira. Muri Werurwe nabwo inzego z'ubuyobozi muri Kenya zatangaje ko nibura abantu 62 bapfuye nyuma yuko imvura nyinshi yibasiye icyo gihugu igateza imyuzure abantu batandukanye. Twifurize abafite ababo baguye muri impanuka mu gihe kuri gukomera. Hanyuma tunyarukire mu gihugu cya Uganda. Aha haravuga inkuru y'ubukwe bw'umwuzukuru wa Perezida Museveni yitwa Nsasirwe Kayinambabazi Karugire. Ni umwuzukuru wa Perezida wa Uganda Yoweri Museveni. Uyu yakoze ubukwe n'umuhungu wa Lieutenant General Sam Kavuma uri mu bakomeye mu ngabo za Uganda. Yitwa Sasi Karugire, ni umwana wa Natasha Museveni Karugire, ni umukobwa wa Perezida Museveni na Edwin Karugire. Ibirori byerero byo gusezerana imbere y'Imana byabaye kuri wa gatandatu tariki 2 Gicurasi 2026 bikurikira ibyo gusaba no gukwa byabaye mu minsi ishize. Ibirori by'ubukwe bwe na Jetro Kavuma byitabiriwe na Perezida Museveni n'abantu ba hafi y'umuryango we ndetse n'abanyapolitiki bakomeye muri Uganda. Uyu mukwe w'umuryango wa Museveni ni umuhungu wa Lieutenant General Sam Kavuma wamenyekanye cyane mu gisirikare cya Uganda ubwo yari umuyobozi w'ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gihugu cya Somalia. Hanyuma turanyarukira muri Afurika y'Epfo naho turebera hamwe amakuru ari guturukayo. Mu gihugu cya Afurika y'Epfo murabizi ko amaze iminsi imyigaragambyo y'amagana abanyamahanga muri kiriya gihugu. Igihugu cya Nigeria rero cyahamagaje ambasaderi w'agateganyo muri Afurika y'Epfo muri iki gihugu, aho ishaka gusobanura ku bitero bikomeje kugabwa ku banyamahanga barimo abanyanigeria muri iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika. N'itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rya Nigeria yavuze ko rwose mu nama izayihuza na ambasaderi w'agateganyo wa Afurika y'Epfo muri Nigeria ku ya 4 Gicurasi, ni kuri uyu
munsi harimo kugaragaza impungenge batewe n'ibyo bitero ndetse bamwereke ko nta gikozwe umubano hagati y'ibyo bihugu ushobora kuzamba mu by'ukuri. Mu byumweru bibiri bishize byibuze hamaze kwicwa abanyanigeria 2 n'abanya-Ethiopia 4. Ni ibitero byakomeje no ku bandi banyamahanga baba muri Afurika y'Epfo. Abarundi bamaze iminsi bahabwa ubutumwa ko batagomba kujya hari imyugumuko ndetse n'abandi bari muri iki gihugu birumvikana muri Afurika y'Epfo ibintu ntabwo byoroshye na gato. Hakurya y'inyanja ngari haraturuka amakuru akomeye cyane. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gutitiza isi ateguza kurasa Irani mu buryo bukomeye cyane. Yongeye kuvuga ko mu gihe intambara itakurikiza ibikubiye mu byo Amerika iyisaba ubwo ni Irani. Ngo Perezida Trump ashobora kongera gusubukura ibitero bya gisirikare kuri iki gihugu. Ibi yagarutseho ku munsi w'ejo mu kiganiro n'abanyamakuru aho yabazwaga ibijyanye n'aho amasezerano bagomba kugirana na Iran ageze. Ati rwose bambwiye ibigize amasezerano ndetse bagiye kubimpa mu buryo bwanditse neza. Ubwo rero bamubazaga niba ashobora kongera kugaba ibitero kuri Iran, asubiza ko igihe icyo ari cyo cyose icyo gihugu kitakomeza kwitwara neza kigakora ibintu bidakwiye bashobora kongera kubisubukura. Byateye abantu ubwoba rero. Ubwo rero ni mu gihe kandi Trump ati nzongera mbarase. Yanateguje ibihano ku bihugu byishyura iki gihugu cya Iran ngo bihabwe inzira muri Hormuz. Ubutegetsi bwa Amerika bwatangaje ko sosiyete zikora ubwikorezi bwo mu mazi zizajya zishyura Iran ngo zibone inzira yo kunyuzamo ubwato zizajya zifatirwa ibihano bikomeye bijyanye n'ibyafatiwe ibyambo bya Iran. Ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo mu mahanga OFAC cyangwa se Office of Foreign Assets Control byaburiye abanyamerika ko uzishyura Iran cyangwa inzego zayo ngo babone inzira z'ubwato bwabo bazahanwa. Ati abakora ingendo zo mu mazi bari mu bwato bari guhamagara ibyambu bya Iran bazahura n'ibihano bikomeye hagendewe ku bihano by'amoko menshi bitegereje ubutegetsi bwa Iran ku byerekeye ubwikorezi bwo mu mazi bwayo n'ibyambu byayo. Amerika imaze iminsi yarafunze ibyambu bya Iran nayo yafunze inzira ya Hormuz ku buryo rwose yemerera bamwe gutambuka abandi ikabangira. Amerika rero iti abishyura Iran kugira ngo bahabwe iyo nzira bagiye gufatirwa ibihano bikomeye. Ingabo za Amerika zatangaje ko icyemezo cyo gufunga icyambu cyangwa se ibyambu bya Iran cyafashwe zimaze gusubiza inyuma ubwato 45 bwavaga mu byambu bya Iran cyangwa se ubujyayo. Ubwo rero Iran yatangaje ko yakiriye amahoro y'ubwato butandukanye bushaka kunyuzwa mu nzira ya Hormuz ndetse Vice President w'inteko yayo yitwa Hamidreza Haji Bababey yameje ko rwose hari ayamaze kwishyurwa kuri konti ya banki nkuru ya Iran. Ubwo rero OFAC cyangwa se Office of Foreign Assets yavuze ko izakomeza gufatira ibihano inzego zose zinjiriza Iran amafaranga by'umwihariko ibikomoka kuri petrol ndetse n'ifitanye isano nabyo. Iyi OFAC murambabarira ni Assets of Foreign Assets Control. Yego. Hanyuma indi nkuru nsorejeho ndagira ngo mbabwire ko mu by'ukuri kubera iyi ntambara ikomeje sosiyete y'indege yitwa ngo ni Spirit Airlines yo muri Amerika yahagaritse imirimo bitunguranye ivuga ko itagishoboye guhangana n'ibiciro by'amavuta y'indege bihanitse. Abanyamerika ba mikoro make bagaragaje ko gufunga kwa Spirit Airlines bishyize iherezo ku ngendo zabo kuko ariyo yagiraga amatike yahendutse. Ubwo rero n'icyemezo cyo guhagarika ingendo cyafashwe mu buryo busa n'ubwihutiweho cyangwa se n'ubuhutiweho bituma bamwe mu bagenzi bahera mu kibuga cy'indege haba muri Amerika, muri Karere ndetse no muri Amerika y'Amajyepfo. Impamvu zatumye ifungwa ry'izi ngendo rikorwa imiryango cyangwa se impamvu zatumye ifunga imiryango harimo izamuka ry'ibiciro by'amavuta y'indege hari ryatewe n'intambara yo muri Amerika na Iran imaze amezi 2. Ubwo rero iyi sosiyete y'indege
yatangiye mu by'ukuri mu myaka y'1990 izwiho cyane gutwara abantu kuri make ariko nayo serivisi zayo zikaba izo ku rwego rwo hasi. Ubwo rero nyuma y'ifunga ry'iyi service cyangwa se ry'iyi societe, izindi nka Frontier, JetBlue ndetse na Southwest zahise zishyiraho igabanyirizwa ku matike y'indege, mu gihe Delta ndetse na American Airlines zahise zitangira gutanga amatike ya make y'agateganyo ku bakiriya ba Spirit Airlines zahagaritse gutanga izi service. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kuba natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 5 Gicurasi 2026, 5 kuri 5 hano kuri Iba Media TV. Turakomeza kubana.